kapateng lesya kena election kebansawan mauru ia manjur lang baka jai penrio jingi kalahiar hakalong brio keman brio bat ka akor ke boram henry ngau tamula bau kat bau tau kandidat udang keren syapang kata kajing sisya kajing hiar ka akor kalong brio kajing hiar jang kajai penrio jingi henry ujua we bat uri orang ba ubang ilak kengi kumunong alam upen i ya kajing hiar ka buram ka ijot kalong rengyang ka jonggu na try hiyo i ya kata hagi social media uwe orang ba nakaju ka parti Ukraine ya kajing siya uwe pa upen i ya kanuksa bala hiar sisya ka akor long briuman briu na marbalay une uri orang ba ubang ilak kengi kumwe na kinong yalam hapo ka jala jingi ar benai mensua Ukraine ngolem kumba unjau mat namar ka jingdo jingi yo MP balalay no Henry uju ubriu bakran ngolem ubakran ngolem na ki umat hagi irmat ki jongu uju ubriu manta ukenti ukeno ukentho wadya ka jing traisitom ka jing durut ka jing minot jongu MP barim jingi ban kren ban yasai ya gijing jong ki pai ba perkhat se phi ya ubriu uba nila ai buram ba ya wish kata MP barim jingi hanrai dang don pat hagar ni yang jong kiri orang ba ki banang kren ban kan tho ya gijing trekam jungu bat kanei ka kadau syai bawat kita ki bangila keng kum kirang alam halai kila hiar ha kata gajing sloto ya ka akor ka buram kum kiri orang bah gane gede ka benta ka bangingis orang kam bangidai ban pensong tu namarim kwa bagane kapateng pat kapateng ka bansawan kim kajabing kajimu kajing berkhat jong kinong sang senang hapo kane kajala jingi kan bam kruing ka benta ka ba arpat balai baga WPP kami syakmat hai kum kaseng voice of the people party la sengi kata kanong rim bat kata kalong ki MLA, ki MP, ki MDC bat kum ka parti hi. Ngidai tang ki syakri. Bat habang ngidai tang kum ki syakri.